Kino yang sayan jong ke Shillong ba Association mentakas ni ke thang ya kadu jong Amit Kumar Advocate General jong suka jela kalau ke jing keno ba ke jing kentho jong hapo ke kut persya ya ke loya ba ke kentai kim don ke jing singan hap kham tam gitu ke blang sya ai kai ha kini gi lawyer jong ke Shillong ba Association kini gi lawyer ke pelong ru ke jing ya dari katuk ni ke jika so Shillong ba haden kini gi thang ya utang shop jong Amit Kumar ba dawa wa soka puri ban weng noi u kuma advocate general jong soka jela layo ro bani klan jong general secretary jong ka ba association ba ti jerwa ba patai company halo kani ka daw Let the Amit Kumar go back, go back. Amit Kumar go back, go back. Amit Kumar go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. Ngadai TL Jerwa, ngadai sekretari jong Shillong Bar Association. Sekejumi pat kalau benda nomor kumba pitep mo ngila ya batai mene. Kani hi mengingi di tang kinong mikmat. Kum kinong mikmat, jisya kani kadai ban apply ru kani ka syar khadar mo. Ba kum kinong mikmat di ban sengap ko voice jong pojban. Tinggi ru kum kinong mikmat nya ban sengap ko voice ka house ke jungi. Kemudian ki members gitu ya. Nang ni si kemana ada kami position ni napan kot yang ke general body meeting. Dan bakum ke house ni sarai. Dia kini ke pori nak kalian jonga dengan pensyai. Sake ingin le lani sekino kita kisenjaman le ngasimat hi kasong ke nga dengan pensyai kata. But nang ni si kemat pinsan nang yai balada pinsai i lada kum ngilali kum nomor mentahadin ke dia ngili kendo yo governor. Ngilayo ka appointment ban ya kendo ya governor tibat hantur gini kerani kini nomor ka appointment jong Amit jong AG advocate general kadai lingba governor ti ni ko ban let ban pentip ya kini ki mat jong AG ki ban jing dawa ke jong ti ban nang tangin sapay ke ban mi ke ban ja kung ipi ni ya mi kum ni tang ban pa bangi ngimdai bangi ngimdai ban ngimdai badang yo thia nitip iki hok ban yampi te kum ta ba unulu badan ko bor dai ban khen ba yang ngila ban lek ba mat te katahi kadi pun sini ki sideline ba yang ki local te kala bandai ki level ibarat na di level ka bahe tingi ngim kwa kanya kata te kan ban pembaik ke sistem ni